Thari John Teron APSC exam long Chipon Dunsi Assistant Econ Officer Kachepaman. Arkoi cheklo ni pangko clear ni Bogajana perang kia bitung atompen APSC exam Kachipon Dun Assistant Econ Officer Kachepaman Dun Thari John Teron apan aman ke donai kar bia popen karchoda. Lason si kedam tang ni paikre trok si arkoi cheklo kar biang long ben bangkre po abang bi bang photum APSC exam long Chipon Dun lo. Laso long lakain ko rapli deopani constituency ke paro. Roa gora men Teron diagram Teron arong amekar. Saret Teron asapo aki BC Thari John Teron APSC exam along Chipon Dunsi Assistant Econ Officer Kachepaman Don Lapen alang li sarpi sarbura pen karbiang long aratapan nong mi kawan pi Bokajan ben Lawrence Lake Luti Kimi News karbiang long Sike nangli tumdak nili tum hem nangka home report kado kabe panse me news channel tuman sidame bate media tuman sidame kardom pajirlo lapen neli men ke John Teron lapen neli pomen ke Saret Teron lapen neli payamen ke 100 BP neli rong ke rongagora mate diagram Teron putapu lapen neli laso exam preparation ke nikan pho aprangsi prepare kuri 2018 pen si ke cheng preparation manke setame laso back to the scene langdam bote neli ke Charlie ke Holy Family School pen si Charlie 2012 pass out get that when pass out that pen 2014 pass out law Duliajan St Xavier High School pen la that pen neli Charlie 2k Jorhat Engineering College la 2018 si pass out law ke hadak pen preparation kuri bom lo private job ta choklem dun la that pen hadak che replot si aku ladak SI job 2021 anikan join dun lo haso ninkan sitame interview an ke ledun lo sitame final result list long bank undun de det lo lasi ke non bank ako 2024 pinning non an bank ke second attempt lo ke pinning an bank la 17 January arni result ke pila so result along imen che theng long lo la pen rong asor phansitame bali nili pe nili po phansitame kardom pajir lo alang litum arnam na kardom pidun lapen alang litum akang hon kai kita dover lapen the family relatives friends supporting staff do on sakuri klembom sitame nilitum asar sitame ba senior officer sitame alang litum ne fanang support dun o si alang litum fan sitame kardom pajirlo lapen non owe kimi panke ethetheni alam kaningje do kasi kai ke sitame jongsi ke mangdo kachepeduk do patience determination lahai quality do pulote kiun ke joy ke there will be hurdles but you have to overcome the hurdles lasi jongsi chepeduk do lapen ke mangdo pulote laso exam sitame kado kawe sitame craig unji so along ke aprangsi ke nili pai lapen nili po lapen nili ik kleng bang thom do lapen nili sedap do inke lapen nitipi tum sitame nang support do lapen rong asor sitame kaiki sitame nang support do si alang litum si credit pajir Abang so jam itu dari pan. lason bank I think back to 2018 aningkan APSC result kelong do 2018 na batch di laso akut si mane result ke long pen lapen media long thayung long pen la so si ining nang kirung do la si hadak pen ma si preparation start fit lo inke lason si mane story bange kedam hadi si nili pen ni pai ni po ik bange thom la pen nili ni inut inke akibisi nili Tangte nang lin ben tham ponji maje APSC exam tok ding pate lason sei Charlie nang bap nono we mi phan APSC ke Charlie ji ke main subjects bank ke langdam et pute arts a subject side la so exam ke to bank di history se dame part ke thom do Indian history hadi ladak ancient history do medieval history do inke modern history do lan pen ke post independent history do hadi history bank ke lan Charlie nangji la pen political science do political constitution hadi ahin lahai do fundamental rights fundamental duties lahai important topics do ada pen la pen biology science subject do biology ta Charlie nangji la pen chemistry subject ta sapu do lahai hadi pangui la pen current affairs
inke geography la do inke economics la do lapen Assam history bate Assam apart hedi isi thakbe do inke ethics ta do ethics subject lapen prelims step banke tinta stage do exam prelims mains lapen interview banke paper hini do paper 1 pudo paper 1 mane GS1 pudo GS2 pudo GS1 banke ladak mansik pass dote choglo GS2 banke math ai hui hedi math reasoning English comprehension lahai do ladak banke qualify paper chola banke 33% le long pulote ladak banke just qualified pancho inke la first stage le pass that pulote the next step banke mains ladak banke non ke 1500 marks do 1500 marks pute lake isi pensi haru hinira vocab marks do so 6 papers lo GS pulo GS ke so 6 papers do tak total si 1500 marks nili tumput banke interview marks banke 275 sita me non notice ke long banke la support change si 180 marks semardet Tante nang li lapason coaching ke an lapason doma. Aprang nili kecheng hut 2018 ke nili fan guidance ki pibanga vedan man nili tapu guidance hisab bang haladak Guwahati coaching institute do haladak se nili nikani si coaching endu ladat pen ke imethang si prepare to bomb nikan po mat hadi a process bang lengthy sitame a pibang ke nili methang current affairs si che focus surong Tante nang li kon position an le den di. non pine bank nili assistant accounts officer si Chepalong do Nalila Charlie ke koson sa por ala sud bank nili mane kicheng hud bank ke claim dun a job bank ini hang kedan masi resign that pen a process bank start fil lo mane APSC result pamo ki koson si result 2018 result APSC CCE kelong result do matidi ada pensi motivation and si methang resign kurilo inke preparation la coaching institute long dun chalo as a guidance program na private boring ke claim long dorma kon la chiklo yon kan dorma bank ke punai Nang li Lili bank la kicheng 2018 lo maning